ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice ni 7 ni verse ya 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 murongo wa 21. Tegera aho hantu yera ntituje kwasobanura cyane. Bibiliya iravuze gutya ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bw'ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami titwahanuraga mu izina ryawe titwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe hariho point d'interrogation 23. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimumve imbere mwankozi z'ibibimwe. Ntabwo dusubira mu byo twavuze ku manywa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Numvishe umwana mutoya cyane igihe umuyobozi yahagarikiye hano yavuze ngo Bwana sifiwe. Akana gato aba ariko numva kikirije cyane sinzi aho kicaye ni ukuvuga ngo gafite amatwi yo kumva cyane. Dushimiye Imana kuba hano kandi muri uyu mugoroba. Dushimiye Imana ku magambo meza twabwiwe n'umukozi w'Imana. Hari commentaire imwe itabaho kandi muzayikureho. Commentaire imwe zivuga ngo ngiye guca umukero ngo nyuma ngo haraza abandi. Umukero n'uw'igisambu mu ijambo ry'Imana ntiyaba mu mukero, kuko ugiye kuvuga ngo umukero ni ikintu ugiye gutangiza bwa mbere kitarakora abandi. Ariko ijambo ry'Imana ryabayeho, ubwiza bwaryo byabayeho kuva kera isi n'ijuru bitarabaho. Naho igisambu cyo mu karingi no mu mikarati nicyo kizagitangizwa n'umukero. Noneho abantu bahaguruka bagakunda kuvuga ngo njewe ngo ngiye guca umukero ngo nyuma ngo haraza ngo uwundi. Ibyo ngibyo turabyamaganye mu izina rya Yesu. Uko ndibo byakiraga bakunda amakomantere. Hari amakomantere amwe mazima n'ayandi apfuye. Bwana sifiwe. Ubwo ni ubutumwa nabwo ndekeye naho ngaho iryo ni ijambo. Kuko abantu bakunda kuvuga ngo tugiye guca umukero. Uwuhe? Bibiliya ninde woca umukero muri Bibiliya? Imana woyicamo umukero ukayicamo igisate hagasigara ikindi gisate uzoza guhinga ejo. Imana iruzuye ni 100%, ni Alpha na Omega. Mugire gute? Bwana sifiwe. No abaririmbyi baza baririmba nkumva barankuruye kubera kuko nababwiye kumanywa ngo kuririmba n'ibyishimo by'ijuru. Kuririmba gusa. Kuririmba ni kwiza, ibindi bizashira ariko hazasigara kuririmba. Nicyo gituma abamama n'abapapa n'abandi bose wa wundi uvuga ngo jewe nguri uzuja kuririmba ngo se ngo kuriya ngo arasa n'ikimasa cyasubiye ku mata. Iyo ugiye ko kuririmba mu bana bato ufite imyaka 50 ukaririmbana n'abana bafite imyaka 20 cyangwa 25 bakanja kugukritike bakavuga ngo uriya nawe ngo yarakabishe ngo azasa nkaho ari ikimasa cyasubiye ku mata. Ico nyine ni ikimasa ariko umuntu iwe n'umuntu kandi abaye akorera Imana rurema yamurebe. Nta myaka yo kureka gukorera Imana. Imyaka yose uko ingana ukwiriye gukorera Imana. Usibye kuko wowe unahangaraye wamara guhangarara kwawe kuba muri wewe kugatuma ukiritika abandi. Ariko kuririmba kuzohoraho. Mwovuga ngo amina. Ngiye kuganira ijambo gusa rimwe, ntabwo ari rigufi cyangwa rirerire. Ijambo ry'Imana iryo rihora ryuzuye iteka ryose. Ariko umutwe w'ijambo kwibwira ukutari. Ndavuga kwibwira ukutari. Mu gitondo Bibiliya zivuga ngo turutumana dutoya. Mu gitondo hari umumama wahagurutse gushima
nanje indirimbo yari iryo yakubise gute niyo nari nateguje kuva kare nono korona imaze kuzura kubera nono ukagenda wawe urepeta uri mu nzira ukarepeta ntimuragenda mwigisha muri mu nzira cyangwa mugenda murepeta muri mu nzira ntimurabikora muzamubikora ukagenda wenyine uba conducteur cyangwa conductrice ugakubita gakorasi kumva ntikagenze neza ukumva n'ijwi rimwe ko yagenda ryika ukirindi kazamuka irindi kagenda nabi akaba bamukarekera gutyo kandi gano no senti wagera muri senti ho wumva ijwi ritirigiye gufata Yesu umucuranzi ari he agiye nawe umucuranzi kora kuri senti kwere no amajwi akagenda amanuka ariko akagenda agira gute ariko iyo ufashe mu igame ugendera ukumva biraye nk'ibiryoha neza bigatungana kwibwira kutariko hari abantu baza bibwira kutariko bakareba niko na mu gitondo babikoze bagacira abandi urubanza kandi nyiri bihe afite ari wo kuzoca urubanza ariko twebwe tukibwira kutariko uwo ducira urubanza ni siri kubwa siku hiyo kutanguliwa na makahaba murumvise ni siri kubwa siku hiyo kutanguliwa na makahaba wanawena abantu bakibwira ibitari byo abantu bareba umuntu bakamuvuga kutariko cyangwa bakamushira mu rwego rutari rwo ariko Imana ifite iherezo rye twebwe tukibwira ukwacu tugatekereza ukwacu ariko Imana iyo atari kwizitekereza timwovuga ngo amina tugacimanza tugahaguruka Bibiliya iravuze ngo aho ngaho kera abantu bagazaje kuvuga ngo ico gipande ngo ni cy'abagore hahandi gazavuga ngo musabe muzahabwa ngo mushake muzabona ngo mukamange kuruga muzokingurwa ngo umuntu wese usaba bakamba ngo iyo ni recitation ngo y'abagore muzorebe nimba burugenderezi yanditse ngo nabagore no abantu kabiko bagira ariko Bibiliya ikavuga ngo ese gituma tuja gushimana cyangwa ukajya kureba mugenzi wawe agatotsi gato ariko ngo harimo umugogo uri mu jisho ryawe tubanze ngo urebe ukibwira ukutariko ukajya kureba akagogo cyangwa agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe nturebe umugogo kurimo ngiki kibazo dufite kuri none Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana iyo bikomeye wiyeze ubaye iragutara iyo bikomeye wiyeze ubaye iragutara iyo bikomeye wiyeze ubaye iragutara Shimimana nukuvuga ngo santere y'ibintu byose ni mu mutima tiburudu kunguka umwicayane imitima izitoroka kurusha ihene ukubamwe neza guka imitima yatorotse ibiduha dukora byose hano tibaraha bari kavimvira abandi bari kuwa munde abandi bari mu minembe kandi twicaye hano umugabo umwe yari mu ishuri ngo bamuhamagare gutya ngo naka simuvuga izina kandi yatuye hano muri iki kirere cya Nairobi
aho yovuze ngo perezida yamavuga ngo karibu. No baramubaza ngo ese uku uvuze ngo karibu byari byagenze gute? Aravuga ngo sinari mu ishuri, ubu nyine nari ngeze Bujimayi kandi ari mu ikanisa kuko yoba hano. Rero ikiza gihimbaza Imana ni umutima, ikiza gituma Imana wumva ni umutima. Naho iyo umutima watorotse ni ukuri ndakurahiye kuri uzi ubabona bajya bose bazabicara gutya bagasa n'abategereye bakagutumbira gutya, ariko umutima uba watorotse. Kandi umutima ugira ibyumba, uba watorotse wagiye kure. Wowe uko wayimubona ingingo hano n'amatwi n'akanwa ukibwira ngo muri kumwe, naho umutima uri hehe? Uri kuri murongo. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana. Iyo bikomeye wiyeze kubabaye iyo bikomeye wiyeze kubabaye mube hano muvuge ngo amen. Mube hano akanya gato ndarangije. Bibiliya izivuga ngo icyo wibwira wowe si cyo uzitekereza. Hari amagambo atatu Dawidi yakoze akora ku Mana atatu, yongeye kuvuga n'Imana soza. Uvuge ngo amen. Amagambo atatu Dawidi yakoze ngo amara akora ku mutima w'Imana. Wa mutima gaduha tuvuga ngo shima Imana mutima wanje we. None ngo yakore gutya Imana iranyeganyega. Hari ikintu kimwe tuza dukora Imana iri mu ijuru ikumva impumuro yayo, yamara ikanyeganyega kavuga ngo reka mpindukire mbarebe. Ariko birashitse n'ukuri. Uvuge ngo amen. Ariko ndimuruzi ku mutima wanyu zitoroka, Imana izozi gutoroka buri gihe cyose. Umvise ijambo rya mbere ngo yagaburiye abakene. Abakene akamagenda bagaburira guke mwese. Wewe unakosa chakula, unakosa nguo, unakosa fulani kitu fulani hivi na hivi na hivi. Aragenda nyanyagiza gukera baheza abakene bose kujya. Ngo amare Imana yacyakiketse, yacyari kureba gusa akufite ikakareba kuko mugasangira n'uwayo. Aragabura. Cyakabiri ngo yagize gute? Yafashije imfubyi, apana bafakaze, imfubyi yasizwe na se na nyina. Arabagaburira. Cyagatatu ngo yatojeje abaririmbyi kwitoza kugira gute? Kuririmba. Kwitoza kuririmba. Ntimuzi kwa kundi muza mutoza abaririmbyi tukazucika intege. Nimba uri umukonditere cyangwa konditrice, igihe watoza abaririmbyi gutya ukababwira Yesu anaweza kuyafanya yote makusudi yake ayazoeleke. Muvuga ngo amen. Amen. Ukabahereza ijwi rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane. Irya kane ngo ntari kibaho, ariko numvishano bayakubita irya rya base. Nono wamara ukantre, nono ukagira chantre ne magutya. Uyijwi yo harigiriya gutya. Ngo kurya naco ni ikintu kimwe ngo kiza gikubita ku Mana. Imana ikavuga ngo ubwo haya atoza abantu banje kuzoririmba 144 biri hariya muri gitabo cya Ufunuo, unayandirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama. Twese ngo tuzogenda dukurikira bukeya, ariko ntituzofata. Ngo Dawidi ngo akora ibyo bitwari bitatu. Imana iravuga ngo Dawidi gikoze ku mutima. Ikiye muza mukora muri iki gihe kirimo gukora ku mutima w'Imana, apana gukora ku bantu, ku mutima w'Imana. Bibiliya yavuze ngo abavuga ngo mwami ngwabo ngo sibo bazagira ngo abo sibo bazaja mu bwami bw'ijuru cyangwa sibo bazaja mu ijuru ngo nkeretse muko mwavuze ngo ico gipande kiramenyerewe keretse abagira abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. None ni ibiki? Ibyo ni ibi nugusirimba gwe
yavuze ngo nubwo muzaba muvuga ngo twaranuraga. Sikiriza unabii uko gakera ngiye guhanura. Twaranuraga. Aho ubundi ngo twirukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu, kandi apana mu izina rya Yesu twavuga ngo dayimoni toka kwa jina la Yesu, umurwayi agakira. Ibyo ngibyo tukama tubihagararaho ngo ibitangaza. Twakoraga ibitangaza, impumyi zigahumuka zikabona. None bari present imbere y'Imana, ngo bamaze gushika imbere y'Imana bati ibyo ngibyo twarabikoraga, ariko ngo Imana irababwira ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibimo, kuko ibyo byose mwakoraga timwakoraga ubushake bwanje. Nubwo mwateraga za haleluya, nubwo mwasirimbaga, nubwo mwategaga amaboko, nubwo mwagiraga gute, ngo ariko ntimwageze ku ntego yanje. Yewe noneho gico kintu, ese intego yo kuvuga ngo dukora ibyo ishaka nibi nibe bakejo ibyo Imana ishaka ngo dukore kugira ngo tuzoje mu ijuru nibi ni ugutanga isadaka. Ni sadaka, ni ugutanga za haleluya, ni uguhanura, ni uguraho, ni ukuvuga ngo haraba izero. None ko hatabaye kuririmba, tiyabe guhanura, tiyabe gukora ibitangaza, none dusigaye kuki? Dusohoke dutaha. Ibintu birabaye bibaye bibi. Timuruzi ikintu tukwiriye gusobanukirwa ni ukumenya tugakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, niyo tuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Naho kuvuga ngo abacyage ngo abigishwa tuma 70 ngo mwese babiri mumanuke Kayore, abandi Nyamavira, abandi Umoja, abandi Iriya, mugende muje kubwiriza. Baragenda ngo bashika barabwiriza ngo bamare bagaruka. Bamagarukaga bafite fieri bati twakijije abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu ngo amara ari bitegereza abona baracyari abana mu butumwa. Arabwira ngo izo ngizo ntibanezeze cyane, ngo ariko ikibanezeza munezezwe kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. None baravuga bati none se uku aya mazina yacu ntiyari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Musome Mika rero ndangiriza. None tumenye ibyo bintu bitatu bituma ibyo dukora Data wo mu ijuru agashima. Mika 6 no ku murongo w'8. Tawuri tayari. Espa tabiri ufite. Mika 6 murongo w'8. Mutegere nimara nsoze duhereze muvuga butumwa wacu umwanya. Tegera yemwe bana b'abantu. Yakweretse icizi carico ico Uwiteka gushakaho. Umva icyo dushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka, dukore ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ngaho iyo niyo condition gusa y'ubushake bw'Imana. Yemwe turi kumwe muvuge ngo amina. Iri inyuma muvuge ngo amina. Umva icyo Bibiliya yavuze ngo icyo dushaka gukora ubushake bw'Imana. Imana iki dushakaho ngo ijambo rya mbere kino gitabo cya Mika ni umuhanuzi mutoya, mu bahanuzi ni uwa 6. Siko bimeze? Ngiye kubaheza Mika yose nirangiza. Batasagiye kuducira muri Mika gute? Mika ndayirangije kandi mbere kukwigabuye ni ukwivuga. Mika bisobanurwa ngo nusa n'Uwiteka. Mika gusa kuvuga izina Mika birasobanurwa ngo nugusa n'Uwiteka. Mika ni umuhanuzi wa 6 muri barahabahanuzi batoya, kandi ngo Mika yitwa ngo ni umuhanuzi w'abakene. Kubera iki yitwa ngo ni umuhanuzi w'abakene? Ngo nuko yahanuriye abakene. Cyo nicyo Mika agabuye mu bice 3. Igice cya mbere ukagera ku gice cya 3 ni urubanza. Igice cya 4 ukagera ku gice cya 5 ni faraja. Igice cya 6 ukagera ku gice cya 7 ni inzira y'agakiza. Mika arashize ararangiye nuko siko wose Mika ararangiye
tahani nimugere musore izo sura, musome isura ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, murasanga n'urubanza. Bari ibigirwamana ngo amara Imana ngo iravuga ngo iva mu buturo bwayo bwera ngo iramanuka ija ku misozi, ija kugira gute kubabwira ngo ole ishano. Igice cya kane kugera ku gice cya gatanu ni faraje itangiye kubahoraho, zirababwira ngo mwebwe ngiye kuzobagarukira kandi. Igice cya gatandatu kugera ku gice cya karindwi nagakiza yewe Betelehemu we turi muto, uri mutoya muri Betelehemu, ari harimo iki ako iyo ni Mika birarangiye. Bwana sifiwe. Aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, umvaga icyo dukwiriye gukora ubushake bw'Imana kugira ngo tuzoje mu ijuru. Tituzoje mu ijuru ngo twahanuye, tituzoje mu ijuru ngo twavuze kuri ruga, tituzoje mu ijuru ngo twakoze imirimo twacuranze, oya ngo tuzaja mu ijuru kuko twagize gute twakiranutse. Icyo ni kimwe gukiranuka. Yewe turi mu gukiranuka cyangwa ntidukiranuka. Habe no mu nzu tuzukiranuka. Batwigishe mu gitondo ngo kubabarira. Hari umugabo umwe yavuganye n'umugore iri yaruguru ku misozi, avugana n'umugore gusa mu nzu, babaka bavuga bene umugore ga n'umugabo nikakuya kw'abana muza mushotorana kamwe ukya hakabaho bibindi n'umutsima wajwenze mugakorogana, ariko wagenda sawa bikagenda neza. No ngo bamare ntibumvikana, ngo bamare kutumvikana, ngo habe nijoro bagaza baje kuryamaga bagasenga. Umugabo aravuga ati kuvuga ngo nsenge mu mvugo yacu ikinyamurenge nawe yumva iwe ntiyize ntiyarushagara no muri kwanza. Ugana umugabo we yarize araminuza arabizi, aravuga ngo kuvuga ngo nsenge ndasenga mu Gifaransa namara reke kumva. Warangiza atangira gusenga mu Gifaransa, umugore amwicaye iruhande ko arategera hajyaga imbere y'iziko. Umugabo arasenza Igifaransa aragitotomoye ga ararangije, ngo arangize aba ba mama bari aricecekera, ngo arangize akubita umukumu, aravuga ngo ngo ariko ngo nawe nubwo basenze ngo ntaho byagiye, aravuga ngo iyi nyina bikoze mbiruzi. Kwari gushaka kugira ngo nawe ureke kumva. None se ko murumva ngo ayo masengesho yageze mu ijuru aho tiwumva abantu kubera kudakiranuka, habe no mu mazu yabo ntibaza bakiranuka, no mu ikanisa ntibakiranuka. Hari ibintu uvuga wamara ntukiranuke, wowe ukibwira ngo gusirimba ariko kuzokuzanira gukiranuka, ariko Bibiliya yavuze ngo dore icyo Uwiteka ashaka ni mukiranuka. Mvuge ngo amina. Ikindi cya kabiri yavuze ngo mubabarire. Kubabarira simpatinda cyane kuko ariyo sije umwarimu afite. Kubabarira hari agatabo kamwe kavuga ngo mifano hayi, karavuga ngo hari umusore umwe yari afite ideni rinini cyane, ngo ashakisha uburyo yoryishura ngo arabibura. Ngo arangiza aravuga ati aho kuvuga ngo mbeho kwiriye kwiyica, aravuga ngo heri kufa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Arandika ku rupapuro, ngo amare kwandika ku rupapuro araza ngo yicara ku meza, azana imbugita ariyo nkota, ngo aravuga ngo kwiriye kwiyica aho kuvuga ngo riya deni ubwo ryangoye kwiriye gupfa. Kuya yanditse ashira ikaratasi hano imbere ku meza, ngo amare arasoma aravuga ngo heri kufa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Arandika ashira hano gutya, azana imbugita ashira hano, ngo amare udutotsi turamufata, arasinzira kubera agahinda n'umubabaro kuko yabonye agiye gupfa. Udutotsi turamujana. Ngo tumujane ngo habe ngo mu rukerera ngo umwana w'umwami ngo agenda agira visite gutya mu mazu gutya, ngo arangize iyo nzu idirisha yakinguye, ngo aravuga ati suriwe wakinguye ikige saa 8 yabaye gute. Ngo aragenda aratogera, ngo amare gushika arareba gutya, areba ya karatasi abona handitse ngo heri kufa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Azamura ukuboko akwinjiza muri rya dirisha, atora ya karatasi, arandika hano hepfo ya hahandi ho gufa, arandika ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. Yewe turi kumwe. Ariko Yesu yatugiriye imbabazi, ariko twebwe turi mu kwanga twavuga ngo uwa ta kibazo.
none ngo arangize amaze kwandika wa mwana gudusotsi twamujanye wa musore ngo akanguke gutya kandi wa wundi yamaze kwandika ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii ni kubwa, mimi nitailipa mtoto wa mfalme. Ashiraho ni sheki ngo amare ayisubizaho arayirambika ngo ayirambike wa musore ngo yitera hejuru ngo yitera hejuru abona iyi ni myandiko idasa n'ijya yiwe. Haruguru yari yanditse ngo heri kufa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa, siwezi kuilipa. Hepfo asanga handitse ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. None ngo yihanagura mu maso kabiri atariko ko ndarota cyangwa iyo agakiza kamaze kugeramo uzusigara uvuga ngo ese ni jewe cyangwa si jewe. Yesu atubabarira, Yesu atubabarira. Twari kure y'amasezerano ye, twari kure n'imbabazi, ariko ngo atugirira imbabazi. Ariko twebwe twamara twanga kubabarira. None ngo agira ubwoba, ngo amaze kugira ubwoba ngo aravuga ngo ese ibi ni ibiki bimbayeho. Ariko ngo arasoma ngo asanga neza byanditse ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. Ico gitabo kigasobanura ngo twebwe twari abanyabyaha, amadeni twari dufite n'ibyaha twari dufite titwari abo kubabarirwa. Ariko Yesu Kristo ngo araza aravuga ngo reka nitange. Noneho akacunguza kwa dirisha ararangiza gukabona umutima wa Revera Maruba aravuga ngo wari kure, none heri kuishi kuliko kufa, deni hii mimi ninailipa mimi mtoto wa mfalme. Ariko Yesu ndimwo mwezi cyubahiro, muvuge ngo amina. Wico dukiranuke tubabarire. Ikindi yavuze ngo ibyo dukora ibyo Imana ishaka ngo tugendane n'Imana. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana naye nuko yewe abantu ikitugoye nukugendana n'abantu. Mwese kugendana n'abantu gute? Mukagenda muganira abantu gusa ngo nakaye ngo murabizi ngo nakateye gutya bimeze gutya bimeze. Yewe mureke guma kureba bicara ubwo keraga murahuze ndarangije. Kuko mwanze muhagarike duhatubwiriza niko binavuga. Sintege kano ariko niko biza bimera. Iyo muvuga butumwa nkomeze naje guhaguruka hano. Jewe ga ndamenyereye hano muri akarere. Naje guhaguruka ntiyagira uwo musoza gutambutsa hano. Uko iyo abantu baba bareba gute nawe wowe ukareba uwinjiye biza bigutoroka. Turi abantu ngo turashambaye umubiri turacyari mu isi. Twageze mu ijuru. Aho. Sawa. Icyo kintu ni sawa cyangwa ni kibi? Ni utaratibu kanisani. Paulo yaravuze ngo nimuje mu ikanisa muze mugira utaratibu. Kandi ngo Imana si imuvurungano ni yamaho. Tuba dukoresha bimwe n'ibindi tukagira uko. Byose turavyemerewe. Muvuge ngo amina. Ngo kujana n'abantu bigira kaga. Tukagenda tuvuga abantu, tukagenda dutoragura abantu, tukagenda tubavuga gusa nibo gose akanwa nibanaka bagize gutya baratugoye uko kurajanaga n'abantu. Ariko kujana na Yesu. Yewe iyo ujanye na Yesu ari rimwe namanutse gutya uwamunde gutya. Mana yanje komeza uzumfasha utaramire ntezicumwera pore nizere ijambo wambwiye sikabure kumbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamurera amaboko yawe umpa imbaraga kuntu bwawe kugeze uzanja kunja kama cya kuba frero gutya kama bacaho gutya kubera kuko mpandirimba kukarimbo gutya. Mana yanje komeza uzumfasha kama simba gukibuye ukejuru ko nuko nari nagiye kuko nari nashatse gutekereza Yesu gutya kandi namangena sinarushe ndu
saa sita nari mu mitambo kandi iyo ndirimbo namye nitarabaho mana yanje komeza uzumfasha umufurero wikore urugendo oranizeye muvuga ngo amen. Nta kindi kintu cyiza ko kujyana na Yesu, kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu n'amahirwe, kugendana nawe n'amahirwe. Kuba uruvugiro cyane ngo kugendana nani turuzi nojana na Nkomezi ni mwene wacu, ariko twoshika mu nzira kuko twame dutabura gutyo. Ariko igitangaza iyo ujanye na Yesu uzugenda gusa naho uciye guke bakaba ngo haciye inkuro ya Yesu, naho wicaye guke ukaba ngo twicaranye n'umugabo wa Yesu. Ariko kujana na Yesu ni igitangaza ngo na amahirwe. Nta kindi kintu kwisi tuzogira cy'amahirwe nukujana na Yesu gusa. Ico gihe cy'ibirori tuzarimba twishimye twiteguye nk'umugeni uko arimba yiteguye umukwe, nuko tuzaba turi kumwe na Yesu. Gakubite mu gisirimba ndani Bwana sifiwe. Cyo kurangiza yavye ngo mwicishe bugufi. Nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Ntakindi abantu ubunyine buri mu gusanga umuntu yuzuye ibarabara, ugasanga abandi ni amagarade gusa bikoreye ibiti ngo ni imisaraba. Ibiti birabyo guconga bino byano mu mujyi basiga gusa irangi gusa bakagikubitaho buke, ariko ugasanga umuntu igituza cyuzuye ngo ni umusaraba mbere dunia nyuma. None se nuwo nguwo musaraba mbere dunia nyuma, musaraba mbere dunia nyuma, sitarode baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarode kuko nzoba ndi kumwe na Yesu. Kiriya giti ntacyo kimbwiye. Muvuge ngo amin.
umuntu wese ngo niyicisha bugufi nibwo azabona Imana. Naho kwishyira hejuru, Lusifero yagize gute? Ngo ari kuba mu bibanuru, ariko yiciye hariya muri Isaya 14:14 ngo aravuga ngo nzozamuka ngo intebe yanje nicarane hamwe n'Imana, ngo kandi ngo n'igiti cyiyo ngo nzocicaraho. Imana yavuga ngo ngiye kukumanura hasi. Yagazaguruka aje hasi. Umuntu wese wishira hejuru tazabona Imana, ariko wicisha bugufi wese uwo ngo azabona Imana. Nibwo bushake bw'Imana. Nta kuvuga ngo uzamuhura mu nzira gutya ngo wamuvuga ngo wabaye ngo naka. Wabaye naka gute? Wabaye naka kuruta umwana w'Imana. Alinyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Ngo Yesu yicisha bugufi, ngo yambara kamera k'umwana w'umuntu, kandi ngo araganduka, ngo ntiyanga no gupfa ngo urupfu rwo kumusaraba. Aho none Yesu umwana w'Imana utaranze gupfa urupfu rwo kumusaraba, ngo njewe wamara ukasanga umuntu ngo nje wewe izina ry'Imana niwe nje ndiho ndiwe, ariko apana wewe nturiho, hariho Imana. Ngiki cy'Imana ishaka dukora ubushake bw'Imana, apana kuvuga ngo mwami wowe utaramaguka bugaca bukira, ariko utakiranutse, utagendana n'Imana, utababarira, uticisha bugufi, bakazakubwira ngo se mva imbere yewe wamubiwe. Ntabwo nigeze no kumenya habe no kugutekereza. Ariko nidukiranuka tukagendana n'Imana, tukababarira, tukicisha bugufi, ijuru ni ryacu. Imana iduheze umugisha.